Bismillahirrahmanirrahim. İxtibarıгызга Büyük İslam tağlimatına bağışlangan dini ijtimai tapşırığımızның bugünkü çıkarılışın takdim etemiz. Hürmetli tamaşaçılar, tırmışta hatalangan, tabiilikten şitke taypılgan, anabız tımalangan vakitlarımız az tugul. Anday mezgillerde kıymetler, taşınçalar, asıl mağnelerin yuvalta. Şoşu halge tarıkkan kişinin barlık uy fikirleri, minligi tiresinde barlıkka kile. Yani, bilim onun bilgenigine, yaxşılık onun kılganıgına, hem akıl da onun akılına bula başlay. Әлеге kişi bir-birsine birkitken tışlı tegirmeşlerinin mexanizmni belgili bir tertipte işletkenine korap turgan kişiге ıkşap, özünüşe zor tegirmeşler arasında da kişkinelerin ehemmiyetsiz hem faydasız sanap, vatıp taşlavşı akılsız bendege öğrile. Bir-birsine birikken tegirmeşlerinin ehemmiyeti, kişkineligi hem zorluğu boyunca tügül. Umumi eylenişine korap bilgilene. Mine әлеге kişi mına uylay almay. Mexanizmga bilir bilmez qoğulu, şilpereme kitirir. Hujasın tulusınca oyaktan yığarga mümkün. İsen Meyhan. İsen mi Birhan? Mine bu sürpriz. Aydavuz. Nindi jiller taşladı mında? Men seni İstanbul'da deyip duram. Bir neçe günga keldik İlhan. Sena yumuşum tushgach qog'ilirga bo'ldim. Yumuşun düştü mü ni? Nerse buldu? İyi almakçı bulasın mı? Ya, ne? Xotinim sandiq oqtarib o'tirganda eski order topgan. Order Osmanlı vaqtidan qolgan. Elek order ornuna turga ruxsat qog'ozi berganlar. Şuldur ol. Birovdan o'qitdim, uyni bu tirada deb aytdi. Şuna sening yanına kelirga bo'ldim İlhan. Sen bu ishlarni bilasan bit. Ne kişisine geldin? Mona oxşagan bir neçe işgal etkenim var. Hazır kadastrga barıp urunun bilgetiririz de. Orderini alırız. Şunun bilen iş bitti. Şınlapmı? Elbette Birhan dost. Biz de alda bulamını. Kadastrda işlevşi dostum var. Şaltır atam hazır ana. Bularni ateliga hazırlık alıp bara almasın mı? Alıp barımın Fəxriyə apa, akşamını da Allah bir seyirtege getirimin. Bağlarının məktəb şığımları artdı səyme. Ni xətli zakaz alıp gelsen, şul xətli eybət bular. İki yetimni qarıysın, jingil tugul bit Fəxriyə apa. Allah yerden birsin sana. Rəhmət səyme. Mınsına da şükür. Seyde, nersanda terezeden qarab durasın kızım? Uramda bir neçe kişi bizden ege qarab turalar. Hayırlı bulsun. Ya Rabbim. Toxta, qabalanma. Ne işliler iken anda? Bilmeyim de, kollarında kağız, nersedir koruyorlar. Demek bu yer ekan İlhan, zor ekan. Baxit ko'garchini yeng başına qo'ndi do'stim. Kişerlik bik shab jirdi. Bu meydan sizniki, amma bu yurt munda tirkalmagan, zakonsiz bo'lirga mumkin. Hozir nishlaymiz endi olaysa? Nishi uyinda nishlaymiz. Yerimizdan chiqib ketigiz deymiz. Bitti gitti vassalam. Sağ bulığız Fəxriyə apa. Rəhmət, sağ ol səyme. Tanlayım sizni balam, birer nerse kerek idimi? G'afu etigiz apa. Silashirga vaqtingiz bormi? Elbette. Rahim etigiz, ishga Uzoqtirmaymiz kiramiz. apa. Rahim etigiz. Şundarak uzağız. Oturağız. Uzoq turmaymiz apa.
Kichkina bir masala bor edi. Nindi mesele balam? Bu yer turunda. Yurt siznikimi? Әйе. Ammo bu yurt bir yerda da tirkilmagan. Ya'ni ruxsatsiz tuzilgan. Üstəvünə bu iptaşның kişərligində. Estağfurullah. Bu nişik bulurğa mümkün? İrim mərhum 30 yıl ilk satıp alğan idi bu yurtuna. Orderin iyide bunda 1 minut. Mine taptım. Qorağız. Ғафу итегез, апа. Mərhumni aldağanlar. Bu order mazar түгел. Bit biz bunda 30 yıl yaşayız. Bu bizim yurtabız. Әмма рәсми яктан сезнеке түгел. Әйткәнемчә, сезне алдағаннар. Ярар, йорттан тиз арада күченегез дә иптәш ничек тели, шулай эшләсен. Девани, bu bizning yurtimiz түгелмени? To'xtali qizim, men bir nida anglamayım. Tik turganda. Тек торганда түгел, апа. Менә кара. Бу кишәрлекнең иске ордеры. Әтыштагы иптәшләр регистрацион палатадан теркәп баралар. Кыскасы, йортта кишәрлек тә кулыгыздан алына. Balam, 1 minut balam. To'xtab tur әле balam. Xoq endi xoq. Allohga shukr, menga qadar haramga qul suzgan bo'lmadi. Әмма marhamatli bo'ling'iz. Bola shog'i bilan ishlarmiz. Онысы безне кызыксындырмый. Тиз арада буйны бушатырга тиешсез. To'xtal Ilhon. Opa, kirimig'iz bormi sizning? Marhumdan qolgan pensiya o'xshasi g'ina. Anglawımcha, qiligiz bekshapdan tugul. Bu kişerlik kütmaganda kelib chiqdi. Shukr, osh yalang'och tugul biz. To'lov shartlarini joyga solib, bu yerni sizga sotayım, yoraymi? Narsa aytirga da bilmayman endi o'g'lim. Mening qadarini to'lab bitira olmam bit. Men sizdan ortig'ini so'ramayman bit, opa. Qo'lingga oqsha kirgan sayin akrinlab to'lab borasan, yoraymi? Bir de ders işlemedin bit Burhan. Ул кишәрлекне ничә миллионга саткан булыр иде хәзер? Bo'lsin Ilhon. Dunyoda oqshadan da muhimroq narsalar bor bit. Shukr, boylig'im yetarlik. Ул kişerlikning bo'luvi bo'lmavi allani muhim tugul. Dünyada seni şekilli уйлаучылар бар икән әле. Ilhon, menga Istanbulga qaytarga kerak. Сиңа вакалат берсәм, kişerlikni sotu мәсьәләсен үзең хәл итәсеңме? Акчаны да баныга аша җибәреп торырсың миңа, ярыймы? Ярамыйча. Bir de кайгырма син. Рәхмәт Илхан. Алайса хәзер нотариуска бару, вакалат бирү эшен хәл итик. Башыма бәрсәйдең. Нигә чырайыңны сытып утырасың? Ярар, ташла. Теге дача турындамы һаман? Акчаларны банкка салдың. Бушка ята шунда. Шул дачаны алсак нәрсә булган булыр иде соң? Алмыйм дип әйтүче юк сиңа. Һәр нәрсәнең үз чираты бар. Аңа чират җиткәнче миңа зират җитмәгәе. Алло. Илхан, бу Нурхан. О, Нурхан. Тыңлыйм сине. Вакытың булса, теге урында очрашыйк әле, мөһим эш бар. Мөһим дисең. Әйе, достым, бик мөһим. Ярар, дустым. Ярты сәгатьтән шунда булам. Сау бул. Сау бул. Кем о? Нурхан. Сөйләшәсе сүз бар ди, шунда барам. Төн уртасында нәрсә булырга мөмкин соң? Азып йөрүдән башка. Девани, Тыңлайм балакаем. мин дә булышыйммы сиңа? Юк, кирәкми балам, рәхмәт. Бик тордың, алып куй инде. Юк, балам, армадым. Икенчедән бу көннәрдә күбрәк эшләргә кирәк. Девани, үз йортыбыз өчен нигә акча түләргә тиешбез? Бер дә аңламыйм. Бит кызым, өебездәге кешенең кишәрлегендә тезелгән булып чыкты. Әлегә хәтле нахакка торганбыз монда.
Xo'ja kishi bizning orqada og'ir holda qolsinmi, qizim? Salom. Shuning xatli muhim narsa bor. Xayrli ish bor do'stim. Burxon vaqalatini senga bergan ekan deb eshitdim. Shundan Men ko'pdandan endi yo'qshig'na yerda o'rnashgan kisherlik izlab yurim. Oradashchilik ishi bilan yiroq ketib bo'lmay. til tibingni anglamayman. Tigi kisherlikda ikkovlab ko'p qatlı yurt solib qo'ygaydi. Yurt deysingmi? Mo'l tobish keltira. Milliarder bo'lamiz billahi. Yo'q, bo'lmay. Burxon mening bilan rizalashmas. Burxon qo'yani eshitsin, Istanbulda bit u. Bilmayman endi. So'z berdim men anga. Tega qo'rchiqqa sotib aqchasini jibarmin deb so'z berdim. Oo. To'li vaqalati senda tugilmani do'stim. Tilasa kimga sotasan? Burxonga o'qcha jibaribmiz. Ya, ne deysan? Ha? Durusini aytganda nashar fikr tugul bu. Ammo uning uchun ko'p aqcha kerak bit. Men o'z yog'imdan o'qcha solam deb bitsang, yetmasa kredit qada olirmiz, burchilma. Oradashchi bo'lib tabit ko'p aqcha ishladim. Ammo prorablikda aqcha mo'yindan. Salasi 2 tiyin aqcha uchun qayg'irma. Menga bilan qaytasi aqchalar turida o'ylasin. Tega qo'rchiq bilan ishlar bitsin. So'z berdik bit. So'z bersang ne? Qaytirsin so'zingdan. Ul qo'rchiq orqasida qopshiq aqchadan bosh tortasin hozir. Qopshiq aqcha deysan, ha? Ey Allam, tik turgandan burch to'layashaksiz hozir. Monusuna da shukr. Qo'lga o'xsha kirgan sayin ikrinlab tulab boribmiz. Ana, oradashida kela. Xo'sh keldingiz, bolam. Rahmat. Sotuv bo'yicha kelgan bo'lsam, shunda hozirlanam. Sotuv bo'lmayashaq apa. Kisharlikni ikkinchi kishiga sotdim. Shuni ayttirga keldim. Bu nishik bo'lirga mumkin, bolam? Kishagina silashdik bit. Kelishuv amaldan chiqarildi. Bunda tuzilish boshlana. Uyni hozir bo'shatig'iz. Faxriy opa, sen kisharlik xo'jasi bilan kelishgan eding tugilmisan? Shu, kisharlikni senga sotam, ikrinlab tularsin degan edi. Nendi ongira qo'rchiq seni. Kisharlik ikkinchi kishiga sotildi deyim, anglamaysanmi? Tezgina bo'shatig'iz Qo'yga yo'qmi? borarmiz, bolam. 30 yil endi o'zgartimiz deb yashadik. Alloh haqına bular aytma. 30 yil bo'shlay yashaganga shukr etsin. O'zing g'ayibli, üstəvına kirilanasan. Alloh aytma, bolam. O'z milkimiz deb yashadik ming'arshi. Hozir qo'shasi bilan da kelishdik. Oy sayin to'lab borashaqman. Bizning ne g'aybimiz bor. Bo'lmasa yetimlarimizni qizg'anig'iz. Menga ne? Ularni men o'zim yetim qoldirganmini. Narsa aytganingni quloqing eshitsin. Vijdoning yo'qmi sening? Ikki yetim bilan uramda qolsinmi qort boshi bilan? Ya bo'lmasa biroz vaqt ber. Mening hech vaqtim yo'q. Bunda hozir tuzilish boshlana. Alloh aytma, bolam. Alloh ishlama, bizni yurtsiz, jirsiz qoldirma Alloh haqına. Yetar endi. Ertaga xatlab bu yurtni bo'shatig'iz. Yo'qsa militsiya chaqirib qo'diram sizni. Angladingmi? Ay Allohim. Ay Allohim. Men hozir nishlarman? Shu kelish qo'ya boribsaymi? To'xta, tinchlan Faxriy opa, o'zingni qo'lga ol. Faxriy opa. Davanay. Narsa bo'ldi Davanay emas oyim opa. Yo'q, birni yo'q bolam. Balalarim, menim yetimlarim. Ey Rabbim Allah'ım, sen bizga tuzimlik ber.
Bu kasb bilan oqisha so'g'ib yotashaqmiz Ilhon. Alga taба ko'rerбез. Nurxon, yomg'ir quyog'ini. Tega qarchiq yurtdan ketdimi ekan? Ketgandir, qayg'irma. Ketmagan bo'lsa bilar edik. So'ng buldozerlar yurtni jimirgach ketmay qarasin. Tashla, qayg'irma. Qarali yomg'irning nishik yava. Ko'kning tubi teshilgan. Qiyoda qiyo hazrat. Durust. Oqisha shekilli qiyoda qiya. Uzoqlam ikkisi bizga yomg'ir tusli oqisha qiyilib turashaq. To'xta. Ул sementni og'achdan jiymaymiz bit. Qarali, bunda sementdan qim ko'rinmay bit. Ko'p tugul, tiyishincha bit efendim. To'xta, lig'irdama. Nexatli qo'sharga sendan o'rganurgami? Hayda, ishingizda bo'lg'iz. Tez arada shoqti yo'l oldik. Tuzilish bek tez bor Ilhon. Ishlar yaxshi boradi bit. Meni bir narsa o'ylantira Nurxon. Narsa u? Burishqa ko'p ақша oldik bu arada. Bigrakda bankdan olgan ақшалар mo'yindan oshgan. Nechik to'larmiz ekan? Shunga bir chilasingmi? Tuzilish barishida fatirlarni sotirmiz. Tanishlarimiz da bor bit. Biram sotib borgach, o'zimiz bankka kredit beramiz hali. Shindan da shon menga do'stim. Sen shulay degachda Qutlu bo'lsin. rahmat Birxon. Сөйләшеп алыйк әле. Yarar. Теләсәң ish o'rinda сөйләшик. Бу нәрсә бу Илхан? Сиңа вакалатны нигә бирдем мин? Минем bir g'aybim da yo'q bit Birxon. Qarchiq o'zi bosh tortdi. Илхан, ялганнама Илхан. Tingla Birxon. Necha yillik do'stlar bit biz. Meni xiyonatda g'ayblasang do'stlik bitar. Qarт хатын белән ятимнәрне урамга куып чыгарга вижданың ничек кушты соң? Бишараның янына барып, хәлен белеп кайтыйм дигән идем. Менә нәрсәгә тап булдым. Туган, кишәрлекне сатып акчасын җибәрергә куштың, акчаны алдың булды. Акча мәсьәләсе түгел бит монда. Карчык йортсыз калмасын дигән идем мин. Тойдырдың инде сине. Ятимхана тотмыйбыз монда. Шмакар бит мин. Бик кызганасың икән, үзең монда яшәп калырга иде. Вакалатны бирдең, акчаны алдың. Булды, ярар. Шундый таш бәгырлы икәнен белмәгән идем. Мискин карчык хәзер нинди хәлдә микән? Адәм хуры. Изгелек кырбаны. Гуя илне үзе куткарып калачак. Buyur Ayhancığım. Qarab turam, daşı мәсьәләсе хәл ителгәч, нәзакәтләнеп киттең син. Юк инде син нәрсә гадәти хәлем. Ne zaman? Кайчан алабыз? Төзелеш төгәлләнгәч. Allah Әстәгъфирулла. Төн уртасында кем булды икән? Нурхан? Нәрсә булды? Чырайың качкан. Биттек Илхан. Биттек. Ничек инде биттек? Яхшылап сөйлә. Ярар, кер әйдә өйгә. Уз. Утыр шунда. Нәрсә булды?
Tüzülüş işilip düşken İlhan. Нәрсә сөйлисең син? Шундый төзелеш ничек ишелеп төште? İşilgen indi İlhan. Birinci kottagı kolonnalar şıdamagan. Юк. Төзелеш жер Булмас. белән тигезләнгән. Ишелергә тиеш түгел ул. Бөтен байлыкны шунда салдык бит. Ишелмәскә тиеш. Ишелмәгән бит. Әйе бит. Шаярасың бит син. İşilgen idi vallahi işilgen. Çelpereme kilgen. Бар байлыгым юк булды. Әлеге төзелеш җир белән тигезләнде. Мин хәзер нишләрмен, Балкис? Тауһатлы бурыч. Бу мөмкин түгел. Мөмкин түгел бу. Ничек ишеләргә мөмкин соң? Ничек? Бетте баш. Мөмкин түгел бу. Бетте баш минем, бетте. Беттем мин. Харап булдым, Балкис. Ничек инде беттең харап булдың, Илхан? Күпме хезмәт түккән акча кинәт барысы да юк булды. Шул кадәр ансатмы юк булу? Бөтенләй чарасыз түгелбездер бит. Бар нәрсәбезне югалтмаганбыздыр бит, шулай бит. İsəmisiz, hayırlı günler. İlhan Kerimov yurtumu. Әйе, тыңлыйм сезне. İlhan Efendi'ge hüküm kararını jetkiriş için iş urunda tavalmadık. Ruhsatınız bilen irigizning mal mülkatını barlarga keldik. Бер минут, ирем әйтим әле. Нишләдең син, Илхан? Нишләдең? Йөбез җимерелде, гаилә учагыбыз сүнде, нишләрбез хәзер? Белмим, хатын. Әниме барырбыз ахрысы. Берникадәр анда яшәрбез. Ул йортта синең исемеңдә түгелмени? Анда да барачаклар бит. Илхан, тукта. Kırrıga yarayma? Olam, xizmatkarlar keldi. Uyni olalar ekan. Menga tez arada uyni bo'shatirga qo'shdilar. Нәрсә bu balam? Нәрсә bo'ldi? Nishlading sen? Rabbim. Nishledim men? Ne işin bular başımızga düştü? Ne işin? Ne işin? Ne işin düştü bular başımızga? Rabbim, bila turib kishi bolana qo'l so'zmadim. Ey Rabbim, şol yetimlarni ranjittirma. Ularni yoqlarga kishim yetmay. Ey bizni qo'limizdan olib, bizni shu holga qoldiruvchilarni senga topshiram. Nechik tilaysang, şulay ishla Rabbim. Туктагыз! Туктагыз! Китмәгез, туктагыз! Уеннан кире кайттым. Аллаһ хакына гафу итегез мине. Йортыгызны алыгыз.
Теге апаны эзләп йөрүем иде. Нигә? Кылганнарың җитмәдеме ни? Мин хатамны аңладым. Сез урамга куып чыгарганнан бирле монда яши. Әйдә, өйгә кер. А? Бу йортны да җимергә килдеңме әллә? Гафу ит мине. Гафу ит. Нәфесемә ярып, сиңа бик зур әшәкелек эшләдем. Акчага хирыслыктан күзләрем сукырайды. Аллаһ хакына кичер мине. Тукта балам, тукта. Шуның хәтле нәрсә булды? Мине гафу итә аласызмы? Бәхиллисеңме, апа? Мин үзем гафу итәрмен. Бәхилләрмен. Әмма Аллаһ Тәгалә гафу итәрмисең? Анысын әйтә алмыйм. Син хатаңны аңлагансың. Раббымнан үтенәм. Ул да сине гафу итсен. Хөрмәтле тамашачылар, олы агач кечкенә орлыктан барлыкка килә. Менә шушы шәрәфле кеше вак җанлыдан, диңгезләр дә бер тамчы судан барлыкка килә. Сөйләшкәндә җибәрелгән кечкенә хаталы сүз кайчак тормышыбызны астын өскә китерергә мөмкин. Бер баланың башын сыйпап алу кайчак бөтен тормышыбызны ямьләндерергә мөмкин. Тормышта кечкенә нәрсәләр юк. Кечерәйтеп күрсәтүчеләр генә бар. Бүгенге программабыз шуның белән тамам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Хушыгыз, саламат булыгыз, кардәшләр.